Kimdir birөө misалы tekebirçilik orusundan kutula alбай atsa, barsın oşol жерге. Özgöçö Allah saktasın, eger ayal kişiler oşunday ahvalda bolsa baldarına ötö köp ziyanı bolat. Kıyınçılık barına bir dele kelet. Biri kabul alganga karap durup, kebir adamlar ötö oşonu jakın, ötö tereң kabul alып alat dagı orup kalat. Kebiröler kıjalat bolat go jaşoodan, stres bolup jaşoo. Oşo mürzöge barıp turup otursa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz sizlerge dünyada jana ahirette kıynalbasın üçün özünün berekeli nasihatlarını aytkan mübarek berekeli hadislerde eger oşolordu jaşoobuzga alıp gelip amal kıla turgan bolsok, Allah buyursa dünya ahirette payda bolot. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan İnnama şifa'ul ayyi as-sual. Bilbegendik bul bir oru. Anın darısı surap taktoo degen. Adam balası bir nerseni toora emes jasayt eki sebepten. Je bilbegendikten, je esinen çıkarıp koygandan. Oşo bilbegen nersesin taktap, surap bilүү bul oşo bilbegendik orusunun darısı. Taktap suraganda biz kimden surayбыз? Özübüz jaşagan jerde, özübüzdün meçitin imamından surayбыз. Kanday surao bolsa. Bizge aytып beret. Anan suraganda oşunun жообу kanday bolsa men oşondoy kılamın degen niyette suraş керек. Özübüz bir jagын tandap alıp, anan oşol jagын kim aytat eken de biz debеш керек. İnnemal a'malu bil xavatim. Çınında amaldın kanday ekendigi akırına karap bolat. Adam bir işti jasap, albatta ortaga kelgende kişine zerigip, çarçap, jalkоолонуп kalıp, biroq ayagında kayra sonun kılıp bütürüp koysa, oşol akırı kanday ekendigi etibarga alınat. Esepke oşol alınat. Misalı, mektepte jakşı okubay, anan akırı bir eki ay kalganda ötö köngül burup, jakşı okup, jattap жүрсө экзаменден өтүп кетет. İnsanın jaşoosу dagı akırkı bölügüne köbürөөк karalat. Oşoga bir dagı adamdı jaşap jatkanын körüp, adam bir nerse dep aytпаш керек. Bul namaz okubay эле жүрөt go, günөө iş kılıp эле жүрөt go, bilbeysiz da. Mümkün ömrünün akırkı bölügünde uşunday bir çın dilinen Allah'a kayrılıp jasagan kata kemçiliklerinden Allah'tan keçirim surap, oňolup, tüzdölüp kaytat, büt ömrünün bardygy oňolup, ötközgön jaşoosу bardygy keçirilip anan kaytat. Biz bilbeybiz. Kimnin akırkı wagtysy kanday bolat. Oşonduktan Allah'tan suraş gerek, ya Allah, jasagan amallarımdın akırı sonu iyigilikli bolsun dep. Peygamberimiz de oşunu köp dua kılat ele. Ama Allah saktasın, bir adam tüz жүрüp ele, adal kesip kılıp жүрüp, günödön saktanıp жүрüp, anan akırkı kezinde bir uşunday kokusundan bir günö kılıp kalıp, anan oşo günönün üstünde kaza olup kalgan bolsa, bul korkunçtu. Oşoga etiyat boluş gerek. İnnemal kabru rawdatun min riyadil cenneti aw hufratun min hufarin nari. Biröөнü alıp barıp biz jerge koygouz. Üstüne toprak salıp koyabız. Mürzönü jön ele bir çunkur dep elestetpegile. Bul hakikatta beyiştin bakçalarından bir bakça bolat. Je tozoktun çunkurlarından bir çunkur bolat. Oşoga mürzönü körgöndө oşol niyette karaş gerek. Musulmandardyk Allah buyursa en beyiştin bakçası go degen jakşı niyette. Mürzöge bargandın barıp oşol jerge oturup kişine oy jügürtü, kebir orularga dagı payda, anan adam balasının özüne ötö köp paydası var. Kebiröler kıjalat bolat go jaşoodan, stres bolup jaşoo. Oşo mürzöge barıp turup otursa jakşı bolup kalat. Sebebi kançalık kıyınçılıkta bolsa dagı tirүү жүрөt go. Bul жерdegiler bardygy bul dünyada jok. Oşolordu körüp adam özüne kelip kalat da.
Dünyada kıyınçılıktan kıjalatçılıkka düşüp kalbaş gerek. Kıyınçılık barına bir dele keledi. Biri kabul alganга karap durup, kebir adamlar ötö oşonu jakın, ötö tereң kabul alып alat dagı orup kalat. Oşonduktan андай oorudun darısı da jok özü. Kıjalatçılıktın barga tabletkası jok. Kıjalat bolgon adamga dem salsa dagı an paydası jok. Kıjalatçılıktın tüzdölüsü adam özüne özü dem beriş gerek. Oylanuş gerek. Allah'a şükür tiri ücret ko. Alhamdulillah. Ümit şeytan gana ümit üzüp koygan boldu. Sebep şeytanlıkın Allah çeşip koygan tozokko kiret depçi. Şeytandan başka her bir adam hiç kaçan ümit üzbeş gerek hiç kaçan. Oşo kıjalatçılıktın orada emes da dünyöç. Kıjalat bolgan adam bir dünyelik işte kılgısı kelbey kalat. Namazda okusu kelbey kalat. Kıjalatçılık degen emne adam meyesinde daima emnege uşunday boldu, emnege maga uşunday boldu degen oyga batıp kalgandığı bu kıjalatçılık. Stres, arıktayt, immunitet düşöt, türdü oorulары kozголот. Oşoga insan kıjalat bolboş gerek. Sonra bir sunoo keldi, oorusa darlanış gerek. Bir sunoo keldi, oşol sunoonu kanday oşol sunoodan чыгуудун жолдорун караштырыш керек. Кыжалат болуп отуруп алса эчтекеге жарабай калат. Көп адамдар ошондой оору менен ооруйт. Өзгөчө Аллах сактасын, эгер аял кишилер ошондой акыбалда болсо балдарына өтө көп зыяны болот. Сүт берип жаткан балдарына же көтөрүп жүргөн балдарына өтө терс тескери таасирин тийгизет. Doktorlar da aytат. Doktorlar ошого айтат, сизге кыжалат болгон болбойт, кыжалат болбоңуз деп көп айтат го. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Момун адамга жакшылык болсо Кудайга шүгүр дейт. Кичине кыйынчылык болсо сабыр кылат. Шүгүр кылганына да сыйлык, сабыр кылганына да сыйлык. Кыжалатчылык сабырсыздыктын эмес, жыйынтыгы. Мисалы бирөөдүн бир жакыны каза болуп калса, туура адам өтө көз жаш агызат, жүрөк ооруйт, кайгырат. Бул бар нерсе. Бирок эмнеге каза болду деген кыжалатчылыкка түшүп алганы туура эмес. Айлап анан көп убакыт өтсө дагы жүрөт кото, бардык адамдар тирүү эле жүрөт, эми ушул эле өлүш керек беле деген кыжалатчылык, кайгырган маселе жок. Көз жаш агызып ыйлаган маселе жок. Бул ар бир адамда болгон нерсе. Бирок эми кыжалат болуп алган, мына ушул бир оору да. Ошо мүрзөгө барып туруп, ошол жерге отурса, жаткандарды караса, анда дем болот өзүнө. Деги эле мүрзөгө барган пайдасы көп. Ошол тааныштары болсо, жакындары болсо, ошолорго Куран окуп, кичине отуруп ошол жерде кайтса, күнөөгө болгон кызыгуу кетет адамдан. Кайсыл бир адам кандайдыр бир күнөөдөн кутула албай атса, мүрзөгө барса, кичине отуруп келсе бир канча жолу, анан кетет ошолчу. Кимдир бирөө мисалы текебирчилик оорусунан кутула албай атса, барсын ошол жерге. Барып кичине отуруп караса, кимдер жатканын. Анан текебирчилик кылгысы келбей калат. Неге? Бары бир акыры ушул жака келет экен о адам. Текебирчиликтин не пайдасы бар дейт. Юбасу куллу абдин ала ма мата алейхи. Ар бир адам эмне кылып жатып, кандай абалда бул дүйнөдөн кайтыш болгон болсо, каза болгон болсо, ошол абалда тирилет. Жакшылык кылып жатып, адам бул дүйнөдөн кайтыш болгон болсо, кыямат күнү ошол жакшылыктын үстүндө турат. Мисал, дарат менен намазга баратып, же болбосо бирөөгө жардам берип жатып, ошол ахвалда, ошол ситуацияда адам кыямат күнү тирилет. Ошого ар дайыма жакшы ниетте болсо, жумушка баратканда, үйгө келатканда, мисал жумушка баратканда адал кесип кылайын, үйгө келатканда үйдөгүлөрдү зыярат кылайын. Ар дайыма бир эле мечитке барганда эле сооп иштейбиз эмес.
Adam balası har bir kadamında 8 saat 10 saat jumuş işleyt kebir adamlar uydan çıgar da niyet kılsın. Men adal kesip kılgan baratam. Uğurluk kılgan yok. Adal kesip. Kaysıl kesip bolsa bolsun. Kanday kesip bolsa bolsun adal kesip niyet kıldı men. Bol uydan çıkıp kayra kelgençe soğuk iş. Bul oşol ahvalda ölse soğuk kılıp jatıp ölgen bolup. Bir ile meçitte namaz okup jatıp secde kılıp jatıp öyle ölse al jakşı. Niyeti jakşı bolup emne kılıp jatsa oşol niyet menen turat. Jumuş бүтүп uyga keldi. Uyda atası var, apası var. Atamdı, apamdı ziyaret kılayın. Baldarı var, baldarını ziyaret kılgan. Jubayı var, lары ziyaret kılgan. Uyga bir nerse ala barsa har bir kadamı soğuptu. Sebep adam balası uyuna bir nerse alıp kelgeni dağı soğup. Sebep adaldan alıp kelet adaşon. Kanday ahvalda adam balası bul dünyadan kaytsa deydi. Oşonday ahvalda kıyamet günü tirilet. Kafa bil mar'i kaziba yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Adam balasının çınçıl mı je çınçıl emes mi? Oşonu bilүү üçün karap görüңüz. Uqqanın süylese demek kalp çıken deydi. Adam uqqanın süyley verbeş gerek. Emnen uqsanız hazır emi telefon kavarlar kelet. Kanday kavar kelse oşonu bir taktap Tura emes mi? Falanca kaza olup dur desek kişine toktap durunuz. Başka jaktan da kelsin oşol kavarlar. Mümkün katı orup jatat dese birөө sizge şaşılıp ele kaza olup dur dese ananız kaza olup dur deseniz ertesi günü үйүңүзгө kelip kalsa kıcalat bolosuz. Oşuga uqqan kavardı daroo ele şaşılıp men birincilerden bolayın dep taratpaş gerek. Kичинекей балдарды алдайт го. Кичине жумуртканы alıp bul koroz bir yılda bir jolu jumurtka toydu. Bu korozluğu seçen olat ile kişine balдар. Oşon işenmeş gerek. Oşondu. Hazır şunday doğru. Bir nerselerdi taratışat elleri biri-birine çımbı, kalpı bilbeysiz de. Uqqanınla aytkan kalpısının belgisi değil. Anan ne kılış gerek? Uqqanın tasdıktaş gerek. Anıktap taktaş gerek. Çında öyle oşunday mı? Hazır oşunday doktorlar koyuyor. Saviz jeseniz bunday bolosuz. Kartoşka jeseniz bunday bolosuz. Siz anı okudunuzda biröge tarqattınız. Doktorlardan taktınız. Doktor çında öyle şu kartoşka köp jese jakşı bolot. Yughfaru li şehidi kullu şeyin illa deyna. Bir adam Allah yolunda жүрüp, acıga baratıp, ilim alganı baratıp, oşol jerde kaza olup kalsa şehit bolat. Şehittin bardık günösü keçirilet, bir gana karızı keçirilbeydi. 60 yaşta olsa misalı, 60 yıldık günösü ne olsa olsun. Büt keçirilet, birööden karız algan bolsa oşol keçirilbeydi. Neni bildirer? Şunçalık darajası çoң bolsa dagı, şehit bolsa dagı karızın töleş gerek. Oşoga adam dünyada hareket kılış gerek, töley alбай turgan karız albagangaç. Özü karızdı biz acılıkka barış üçün karız albayбыз, turabı? Al bolboyt. Üy salış üçün karız alabыз, maşina alış üçün karız alabız, toy ötkөрүү üçün karız alabız. Hem oşonu bir baykaş gerek adam. Töley ala turgan bolsa, azırak alsa, aleme ançalık akçası çok bolsa, oşonço çoң toy kılуу mildet emes ko. Karızga alıp acılıkka bargan bolboso, birok karızga alıp toy ötkörgön kantip bolsa. Toydu dagı mümkünçülükке jaraşa. Siz 100 kişilik toy kıla alasızbı, sizge mildet emes 200 kişilik toy kılın. Hiç kim kapa olboyt. Hazırdağı keybir adamlar kündö elder toyga çakıra vergenden uşu çakırbasa ele deydi. Siz oylabanız palançını çakırbasa kapı olodunda büt barın sanap gelseniz 250 adam boldu. 250 adamlı çakırsanız akçanız jitpey atat. Yok. Siz 100 kişini çakırыңыз. En jakındardı. Kalgandar kapı olbay sүйnet jakşı oldu. Çakırbadı. Alemi sizde mümkünçülük var mı 200 kişilik? Anda karız alбай kıla turgan bolsa adaldan mesele emes. Bizde bugün oşol mesele olatpay otoganda. Oşonduktan karız bul şehittin de karızı keçirilbese,
Анда жөнөкөй адамдын карызы кечирилбейт эч качан. Ошого карыз албаганга аракет жасаш керек, алсак убагында төлөгөнгө аракет кылыш керек. Азыр карыз алган адамдар өтө сонун бир эмелери бар. Мисалы 1 айга, 2 айга карыз алды. Карызды кайтара турган мөөнөт келгенде эмне дейт? Машинем сатылбай атат дейт. Карыз алган учурда мындай шарттар жок эле. Машинем сатылса берем, же бир тууганым чет өлкөдөн жөнөтсө берем деген 2 айдан кийин кайтарамын деп сизге керек болсо ант ичип берем деп, карганып дагы берем деп алган да, кагаз бүт жазып берген, бирок убактысы келгенде биринчиси таппайсыз. Тапсаңыз, не дейт? Ушу машинем сатылбай атат. Анын машинеси да ушу сатылбай турган машинелерден да. Бир адам сизге карыз берди, бул өтө чоң жакшылык кылды. Өтө чексиз чоң садака бергенден дагы сооптуураак иш кылыптыр карыз берген адам. Эми ошону өз убагында кайтарып берген, мына ушул мусулманчылык, ушул эркектикке жатат да. Бүгүн айтылган убакытта карызды кайтарып бере турган адам тапсаңыз барго, мен айтам, ошол олия ошол адамчы. Чын. Артынан аңдып жүрсөңүз, учса дагы керек ошол адамчы. Кичине мында анча-мынча кичинекей суулар келсе, үстүнөн учуп дагы өтүп кетсе керек суудун үстүнөнчү. Эгер вагында карызды кайтарса, айтылган күнү карызды алып келип берген адам болсо, бул же периште, же олия да. Себеби биз кайтарбайбыз. Бир себеп карызды алып жатканда ниетибиз ошондой эле. Бирөө айтат экен да, 1 жумага карыз берип тур деп. Эгер 1 жумадан кийин сизде акча боло турган болсо, 1 жума чыдап койсо болбойбу? Анан өзүңүздүн акчаңыз келет экен. Бул жалган да бул. Ким 1 жумага карыз бер десе, 10 000 сом сураса, 500 сом берип туруп айтыңыз, мына сизге жардам болсун, карыз бере албайм. 1 жылга десе башка маселе, 1 жылда 4 мезгил бар. 100 000 сом карыз сураган адамга тууган болсо, таныш болсо 5 000 сом берип коюңуз, жардам болсун деп. Бербеди деп капа болоюн десе бердиңиз. Алдап кетейин десе берген жоксуз. Ошого кээ бир адамдар туура байкабай эле, эсеп кылбай эле көп карыз албагандыктан, алып алгандыктан кайтара албай, кээ бир адамдар болсо деле кайтарбай жүрө берет. Чын. Болсо деле кайтарбай берем да. Себеби сиз кичине капа болосуз, кичине кыжалат болосуз, кичине кат жазасыз, телефон кыласыз, андан кийин кутулат да, жарым саат болсо, андан кийин болду, жүрө берет. Кийинки жума кайра бир кыжалат болосуз, жүрө берет анан. Şu karızdan kичине korkpay kalganбыз, açığını aytkanda. Ошондуктан туугандар карыздан корколу. Карызды вагында, ал айылмасы жок, сиз адамдан карызсызбы, банктан карызсызбы, мамлекеттен карызсызбы, мусулмандан карызсызбы, капырдан карызсызбы, айырмасы жок. Карызбы? Карыз. Мындай деп ойлобош керек, баары бир жаназага келгенде баары кечирип салат экен го, жок, кечирбейт эч ким. Ким кечирет? Өзү кыйналып жүрсө. Ошого карыз албаганга аракет жасайлы, алсак убагында кайтарып бергенге аракет жасайлы. Аллах Таала ар бирибизге вагында карызды кайтарып берүүчү мусулмандардан кылсын. Олия жана эркек мусулмандардан кылсын.